خوش آمدید مهمانانی عالی قدر و تاجیکستانی بیشت آسای ما. السلام علیکم عزیز قدرلو اولو میماندار. Vaktulu yoldaş Katarı, ey meyman, hoş geldiniz. Dostluktan kabar kelet, ey Muameli Rahman, Sadir Cabbarov, bu kelişiniz. Tajik menen Kırgız bir tuğan, birikken azır, asman astında, eşigimiz açık, jürögümüzken, intimak menen önöktöştödü. Navrozatan mübarek, mehmanani Ali Kadr. Navruzindir kutub olsun, hurmatu meymandar. شهر تاجیکستان دارد قبول مهمان آید برادری ما بر سوی تاجیکستان نوروز عالمی را اینجا گیرد استقبال با اهل تاجیکستان با دوست Қирғизистон با اهل تاجیکستان با دوست قرقیزستان Aymandım sarayda dostimin dostum demir Gönlümden sarayda dostimin dostum demir Kuşka kanat gerek değil balıkka su gerek değil Adam için en gerek dostimin dostum demir Adam için en gerek dostimin dostum demir در این تلاش دنیا من دوستی گفتم بس که به دل تمنا من دوستی گفتم دو خلق چون برادر تاجیک و قرقیز یار است با هم شده توانا من دوست